Udah kebeneran si Batok yo. Main main bola sore-sore ya ngesangan mah lumayan ya. Ah, kabarkan gue ya. Baik, top, kenalan. Kemen berapa lain? Aduh, mesti kemen bola ini. Biasa ya Batok, mun aing mengenanya doang. Atuh sia deui jeung Din, tak ada lain keur main bola. Gas ya ulah marah bae, mending main bola yuk lah. Lain, main bola di mana jeung Din? Ditunda Din. Ayeuna tadi di mana? Jauh ke orang mah. Ih, bener jeung lah. Duh, ayeuna di mana ge yuk? Guru kobong bae yuk. Kobong? Oh, Itu malah tempat ngaji kieu, Bro. geus ku mah libur ieu. Bener. Oh, Tapi nya urang luar doang kieu. tanyakan budak. Soalnya budak sok aya di kobong. Ayo. Bisa ge. Weh Din. Non di sia. Ih, aing dak balik heula Din. Naon balik? Ih, saya makan urang main bola berenang ke sepatu. Ayo lah, aing nongol daratnya. Oh, geus ge. Oh. Woi, jajan ya. Oh lah, hidup aku di jajan. Hayang yuk. Datang-datang enta bis ya, ucara heram. Kumpulnya jadi jalan mak. Woi Din, dekat mana sih ya? Tak main bola yang baru dak. Woi Din, aing ngilu yuk. Dah baru ngajakan siap, saya lagi pelit kain. Laju be. Ongus ge. Yo hayang mah. Nah, gitu nyil jalan mama ulah pelit-pelitin. Nah, gitu. Karola anan. Yo. Aing main bola heula. Ayo. Ayo. Gua anjing. Dia bisa main bola. Itu bisa. Nih, lihat baju lo. Oh, ayo nama tadinya. Oh, bagusnya. Wow. Jadi akan. Wow. Edit, ayo disiap yuk. Harus batok yuk. Angel, kuat yuk. Harus batok nih. Wah, barudak ya. Itu kayak gini. Woi, dah hayo tak lapangan. Arah angel. Oh, jing gua angel. Hampura dak. Tadi aing mah teh heula puguh. Ayo ke sore yuk, kabur maghrib. Saya. Ayo. Saya. Boleh. Ih, mantep lah. Waing. Kita bola sih aman. Wih, jelas dong. Woi, punya orang main bola tiluan doang. Saya gak kobong, tuh naik cice. Bener. Beren. Habis ge. Ayo. Cek. Saha di anu ngagorokeun aing? Main bola cek. Biasana mah ngagorokeun aing. Hari Main bola ini. cek. Euy. Cek. Woi. Jadi kau mana cek? Cek. Woi, cice mana? Euy. Cek. Nah, Wet. ininya jeng. Ayo main bola. Main bola naon? Sayu main bola gede. Ih, bisi ngaji aing mah. Mual. Terus lu ngaji kumaha? Mual. Tuh, karena kalau dia omongan. Sesuatu banyak, nyumput. Ayo, ayo bang. Ayo, ayo, Ayo. Bisa gua kang ieu. Ayo. Mana? Lapar aing mah. Nah, Ayo. sayu. Ayo. Berarti balik Tapi ngucelana, Cok. Samping, bebek samping. Samping. Oh, Oh, geus ge aleut. Gas. ini sayu. Berarti belat dia. Ayo, siap. Ayo. Siap. Ayo. Ya. Ayo, lapangan ayo. Mantap kan lapangan aja. Terus kumaha ge yuk. Gambreng. Bisa gambreng kan? Ayo. Pempa alaihim. Waladolin. Amin. Weh, mantap. Main gitu, Ji. Kumaha ge?
Biasa nama lain aja. Oh. Belum kali. Pempalehem. Gara-gara sia tuh ajak aing kan. Ya, mana tuh bener berarti. Aing belum kali. Ayo deh sih bener is, Cok. Ayo. Contohkan. Aing menurut mana? Lamun manehna ya. Pempalehem gambreng. Gam. Oh bener. Gambreng belah. Anggeus ayo. Gambreng. Nah anjing gitu, lain gitu ta, putih hidam. Oh, gitu Je. Ayo pilih kabeh. Langsung gambreng banyak. Gambreng. Iya, ini si Udin. Terus boleh kamu nih. Baik, itu menang kali. Musuhan. Oh, Gambreng. Aing serangan. Pan kebahas sih. Ulang deh yuk. Gambreng. Ini sih sedang ya. Ayam siap ya tama. Ngeteng dia. Dia. Saya jadi kiper ya. Imbung aja mah. Si aing sia. Aing tuh bisa. Bar make samping musim kotor naon. Oh, mus ge. Ayo. Woi, Din. Muneleh pusapnya. Ayo, arak pusap ya. Kebun aing anjir. Mau nyetan ke tadi. Aing ayo mendingan ke kebun aing be. Mun seuna naon ku ge? Kepercayaan. Jun. Udah kermain bola Jun. Oh jing. Ada tuh. Ayo deh. Main lang. Ngesang-ngesang diburit yo. Woi. Sia, main bola tengah rajak kami. Ngajing sih ya. Siang ngeganggu aing bae sia. Geus garis witan tah. Oh sia. Oi, sekuat yo yang main bola yo. Jun, Jun. Ayo. Tapi yang menang ka saja yo. Geus menang ka aing. Kali Udin tah. Ong saya Suitan. Ayo. Aing menang. Firmannya. Ong saya. Udin siak si Udin. Oke. Udin. Lawan aing sia. Udin, yang ke mana? Sia di tu back. Oke. Halang. Ayo bang. Ayo kemana? Penalti. Yo kena banget. Keren aing dia. Naon Cina? Penalti. Penalti. Kau nyambung amat teh. Penalti lah yang elek kapolot mah. Di dia. Teman, ayo nang man. Wah, Kayak si aing yo. Bisa nendang yo. Man. Awas yang nendang. Udah lah yo. Rabung yo.